Hi, is Misha Thai. It's Misha Sean. Tá míad den na Fortnite me le an cluichas mósta down, Fortnite. The median of agla ver daltiel sa skull atá simcha istígs clé. Nisha Hiorn. Cad é an cricin is fear latsa sa chluiche? An cricket is fair lumsa ná on beef boss is stolen. Maar sin skin an cricket I was on small. Agus just brawl me. Like tá ceann tá borgéir mór ar ceann sa seanna na dachna gorum darag bui cecht sé únta. Agus nish, cé méid bhfuil categost ar an cluiche? Ó nach gur an ceisiom sin rum tá nó mar cá gom. Sure has. Yeah. Oh. Típal ní derme. Naidí. Anna, gur míle maithagad. Inis an sa le taigo mór chú. Cad é the dosa is fair Fortnite Battle Royale? It's brálam on overtime. Sé sin sais nó an bhfuil. Han sem, well, ha mi den taffa der seo han sem ach láhin, so han sé nó hóhint. Céhé an Twitch streamer is fair leat? Well, Twitch, chahan rá phase replays, ach YouTube, Nika 30. Agus bíon an Bertacus an ag immert lena chéile I duos, agus is fáil mé ar úntachéad, bíon sé dul isteach scrims is snéir, so ha sé dat sun anha. Gur míle maithagad atá ag. Magad. Can ever hosting to ag immert Fortnite Battle Royale? Hosting me ag immert Fortnite de bhar It's just a fake turn telefís gaciil lá, an rud céine gaciil lá, news today ar siúil, today le mardags dahí, you know, tás gut na seóna sin. Agus an son being like ear to the ground agus ní raibh sé maith gón tan le stíl féin. Bhí gach éine dus na cáda ag immert an PlayStation agus so siomra I'm a dorta rivan testa socialk. Bhí na lads go léir caiint mar eall an Fortnite. Agus mé héin págánach go bheith mé fís fégan na fís na YouTube mar eall an Fortnite. Agus tréilech mac maris bhí sé caiint a gcónaí mar eall an Fortnite. Noob oinaid an rudí mar sin agus kenning mé PS4. Si gan airgas. So, Mr. Merman, can I have a cheannig tú an moisty Merman ó an shop item? Can I have? Mar is Merman iconic Tás good to hain.